Kardom dan Marley pini nila ko puthor rang thola nang litum kelang bom mati kaching honaya channel Karbiti 2.0 along da pena fransi kadu kawe la nili video kilang radu an fans tambi nilihin pen Kardom pazariglo Kardom la penon kilang bom nang litum Karbiti 2.0 channel long si aki milang pulte la subscribe pu tok duye subscribe ikon la pen la adung het belar jan duye da ka ber pon ekdeno la pulte monon pini lika preka video le upload tambi nang litum mobile long kilong da prime mate notification nang le da prime fan lo lapen pinia video bang ke Polytechnic LASO admission test APHUTHAK sinili thanpon pol so video long asinali tum kicheng pen kijut lang la lo pulte nali tum azat details mane klarda penali tum chini ikpo lasi nili kai kita puer detilo giveaway bang nili bida prang pol pen so mahang la face mask tani le chikup kelo la pen nili kunat pen mal la pen koson pen mal hai hui details tani li la sab ani sinan than pon la pon ale tum nang ka chini tang bangan du ulo la pen ka chini tum ta du uta hailang la pen nang ka chini tang tum ane nang chini lo la pen nang chini tum an banga mo theglong po la era jeta la pen nili kunat pen ma koson mal hai hui na litum chini pon ik polasi non one ke playing fun abisina nelo pini nili 100 po 160 lan subscriber nang lang 160 subscriber jong se lelo pulate ani le giveaway bangta cheng pon ikpo bi pon ikpo asi giveaway bang kadu ka we talong pedi bang cap kadu ka we fan bang un is tala bang cap an bang longpo nasionali tum pada depend pen channel lang jong se kimilang pulte subscribe ingon lopen mesen na comment to igon lopen nali tum video ka an ma share ponon lan cholo giveaway chipe hai pulate Kasi pada depin pen kai kia son la intro bang lang no dak stami lang ponon la pen video cheng pon filo nang video long le chitong lo nang tangtil intro lang igon la penalitum dak thek pon loi la atha ke tok penalitum thek loi la Assam Polytechnic entrance exam 2022 admission details lasi nalitum la details la hai hoi chini pulten la so video nalitum kicheng ben kijut an lang la pulten nalitum dak details alam banga chini ponpo mate klar dak alam nalitum chini po la penda course ba nalitum dak theklongi name of course 3 years diploma course la pen name of the test banga nalitum dak test amen ba nalitum dak thek ponlong po Polytechnic admission test pet 2022 lapendak academic season bangda 2022 lapen 23 lapen test to be conducted by Directorate of Technical Education DTE pen nasilatum se dak conducted por so test bange lapen test center banalitum admission test will be held in selected centers at Mangaldoy Testport in Sukia Lapen Government Polytechnics Institute of Assam la Polytechnic la hai hui long center bang do pol lapen government la Polytechnic konat ma do la so government dampen nalitum chini ikpo lapen exam date bang nalitum dak thek ponang po exam date bang nalitum dak 17 July 2022 Sunday arni lapen test apor bang ke dak nalitum 10 am to 12 noon 2 hours mate ghunta hini lapen type of question banalitum multi choice question se bang po dak nalitum na thek monang po lapen kaprek langdam thunang lapen important dates bang nalitum dak starting date of submission of online application bang dak 1 May pensi cheng pon po lapen dak last date bang nalitum thek pon loi last date bang dak 10 June ando lapen issue of admit cards bang dak declare yela lapen date of the Polytechnic test bang dak 17 July 2022 so tarik date anse test bang and lapen education qualification nahi bang dak candidate must pass its SSLC or equivalent exam in mathematics and science compulsory subject lahini banalitum dak ki onang po mate a percent ong nang po maximum percent la average banalitum dak thek pon langi
40% marks average in mathematics and science general candidates la an bang nang pon alitum 40% la hindi subject la pen 35% average in mathematics la pen science or nang pon schedule caste candidates tum han bang SC tum han bang la pen dak general tum han bang da 40% an nahi la pen the schedule tribes mate ST tum han la 33% an the chok la mathematics la pen science lo dak tanalitum thek pon long po dak tok toi la pen age bang arta bang lang nam the general tam han candidates from 20 years pen 20 years 6 month la sanang po 20 years la pen SC ST tum han da 23 years and the except la pen outside of Assam la tum han bang dak 20 years la na kan la pen Assam Polytechnic's online application that bang analitum dak thek pon long candidates are the apply online by login la so pornang le por la so website analitum dam ikpen login damot la pen dak that bang 01/05/2022 to dak ketok si that bang dak ketok bang prek dak lo dak ketok neng bang ke dak 2022-23 la pen dak engsi kenang sat mate la chini kenang sat bang dak lo candidate are request to read introduction key carefully download all information lai hui nali tum dak pore pon engol la pen application fee lang nam la pul dak application fee bang nali tum dak 500 pinang po 500 pinang po la pen PRC lai hui bang nali tum nang po la admission PRC bang nai la pen nali tum dak syllabus bang will be basis the 10 to 12 class level as the per course below have provided syllabus dak long pon pola pen English this session contains topics related of grammar la pen common of language la pen grammar la pen common of language la hi pen siwang po la pen science science long pen bang biology physics la pen chemistry sahe subject long pen siwai la pen mathematics long bang danali tum thek long pegi la sinili ta dak nang pure pithayun edet po dak ong tan la sin nalitum la details saying pul sa video description long link long la so link long dam pen nalitum lang dam email la pen general knowledge long bang nalitum dak thek long general knowledge long ta penang an dak la hai ei long basi question bang nang pi pun nalitum ban la pen important links bang dak lang dam snang application bang online application bang nalitum la 1 me pen sidak bang open po la pen jong sinalitum short notice nalitum la advertisement alo se line pulote dak ber ego la kung click here pudo la pen download advertisements detail bang la bang non bang dapo stamela short notification lo mate advertisement lo dak ber ego nalitum la pen telegram la pen kapre langsi join dini pulte nali tum telegram dak dui click here pu la pen official website nali tum dak lang ego click here pu na so dim nali tum ber ikpen lang dam ikmelo la si pinya video long bangala anchor lo la si nali tum la video la misen pulte nali tum share ikta la pen like comment la hai hui ta nali tum tini ni pin en pi ikta la pen la so channel long jong sak kimilang pulte nali tum subscribe igon la pen la bell arjan bang be kiberting ni nedet skimi la berting ni dat pulte munili kapre ka video la upload sta nali tum mobile long le dat po mate nang le dat po asinali tum ka an ma share on share thanon pen che thik mexici me la pen mo apornang le pulte nili dak peklang pon tu po koson se planning ma lai hui nili details peklang tu thai po na se pinya video long bang la an chalo la si mo next video long le mate mo kapre video long le chitong thunang tang de dume thak me ka to kavela nili video kilang ra do an phanstamin nili hen pen Kardom